Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethela izindaba ezifika ngaso-ke isikhathi kubanjwe-ke umoya ngomculi-ke maskandi olaphana-ke eqenjini-ke labo-ke ofisha abakhulu-ke obizwa igama lakhe ukuthi-ke uSkhevana-ke mbukeli-ke ongene-ke laphana-ke esibhedlela-ke ngokuthi-ke akaphathekile ngempela neze kahle-ke naye-ke laphana-ke yena-ke uzakwabo ongucula naye laphana-ke eqenjini-ke labo-ke ofisha abakhulu-ke yena-ke laphana-ke uNelson-ke naye-ke uzwakaliseka-ke amazwi enduduzo kuyena laphana-ke umfowabo uSkhevana kanti nabanye-ke abaculi-ke abaningi sebethe bazwakalisa laphana-ke khona-ke ukungenami ngazo-ke lezi ndaba ezingekho zihle kangaka mbukeli zokuthi-ke uSkhevana ulaphana-ke esibhedlela ulwela-ke yona-ke impilo yakhe mbukeli-ke. Noma ngabe-ke ubusuluzile-ke lolu daba ngabe-ke zikuphathe kanjani-ke wena mbukeli lezo ndaba zokuthi-ke omunye umaskandi-ke uselele laphana-ke esibhedlela mbukeli? Awuye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi-ke ngabe wena uthini. Siyabonga. Tatile.